Kaseng United Democratic Party hakan nyutrik unaitung arajar arpuar kaladawan kaseng Bharatiya Janata Party BJP ban nau menteri rangba kejela Konrad Kongkal Sangma ban le AA persya menteri sarkar jong ke BJP uba sanbor sulai halur kejing keno ba syem lanyo koryu presiden ke UDP ubalong ru ulampang geng dorbar tawan kejela uba met ba lengdo ha kepor burang ai jingkren ha ka jingelang bat ka kertong yakun election presiden jong ke NDA ka Draupadi Murmu kabelalong ha ka hendru terik unaitung arajar arpuar ha Orchid Lake Resort ha Umyam ha ke distrik Riboy. Ki MLA bat ki MDC ke UDP ke lepen ramjor ke ne jingle jong ba sanbor sulai ubaleng wan persya ke jingkren ulampang ha kepor budang penpau ke jing sokya ke jing syak thombor ki pat reulum kari ha khamat jong ka kertong presiden jong ke NDA. General Secretary ke UDP Dr. Jamino Mautho ulakentu ke BJP bagdai ban ajing sneng da keba penshito menu MLA jongka bat kila kenturu ya unong yalam ka Meghalaya Democratic Alliance u Konrad Kongkal Sangma ban le AA persyayu da keba ajing sneng yu ba sanbor sulai u Dr. Jamino Mautho ulong bakat ba uba met ba lengdo udan keren halor ki babon kimat ki bakentop ki jing syak thombor ki rit paj bat ki riulum bat baula keren ru ki jing penrung ya ketien kasi bat garo ha ke 8 schedule nang ta ya ki inline permit bat ki bai uba sanbor sulai ula pentut ke jingkran uba met ba lengdo bat kumta keseng UDP kesngau bakane ke jingle uba sanbor sulai kamlong ka bayahap satya bat ke bom dai rukom di nakaliang ke jungi mentakeski kumki nongelam jok parti ila syong nakali ke jingelang ke bakerki bat ngilang penpau ya ke jingsngau nakaliang jungi bat ngi penrem jur ya kani ke jingja menengkeski hakaba minister Mbak Sanbor Sulai interrupt ya kene ke jingkeren hakapor ba presiden jungi ulang keren hakabede bagi isu sepaper di ngi nakaliang jong ke parti ngi penram jur ya kene bat ngi kwa ban ong hakmat jong presiden jong ke BJP bat ke BJP hiru ke parti ba kini ban take action halor kani ke jingja bat hakju ke poru ngi kwa ban ong yo leader jong ke MDA boh Sri Konrad Sangma ba nakaliang ke jong uru ba take appropriate action hakabai dei bat ka unparliamentary uncivil bat ka unruly behavior jong iba Sanbor Sulai